Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo, Hochzibaum San Juan. Nakirabi di atinain, kuan sa isyangke bitanamit kekeok. Aan takali prophet. Kuan kep kekeok. Ana hindi Kristo. Apan kuan kep akwi kekeok. Maaran tabi Galilea ta ajalak ni Kristo. Mahiga tabi na siya santi lunak ni Kristo ta ajalak tsak sa siyangke nilalash ka ako lak David salik alipal beleng para kikikuan lak David. O kanak kitchal kun khatuk ip sa isyangke bitanamit sa iskawa ni Jesus. Kuan kep kiarah chapal. Awan ma anik istaksili ruh chishben. Nakeblah kakalenel lige taklag chapal ni Jesus. Kaya sutqik rikene bishbenil aktif hokui rikene lah parisay kehekre. Kaot na kingkashi kamchak. Kaya ok eblah kakalenel. Mahul kunak kwing na tinag likwing kan. Kaya sumesh paneblah parisay. Makisbalak ikah kui jak laesh. Magwan tabi khunak rehe bishbenil malah khunak parisay lish babang kre. Awde li boyana main ni ikade ke isnaw li chagrab. Anes bal baebru. Mush komune baan alah Nicodemo dikikulak rikini Jesus benkwa kishire. Manarakok tabi atin li kachakra sa shben hunak kwing chitok mahina api kaan ut mahina naumag linashpano. Kaya ok ut kishire. Bala atak piyah Galilea. Silirish ut keretal nak mahom profeta na elchak Galilea. Utlihunhun ko osarotot. Ratin likakwa Presenta Shakima Katinyo Satinyo Nakanao Charo Chenchu Shamle Libo Siki Chinako Chirolinga Chinako Chirolinga Atina Atinyo Kwara Chati pap chali chola chabila koloni. Chinako chirolinga. Chinako chirolinga. Chabil kakwa kesu chinako chanchalado. Atasha chakesa choli shingeli shebanu. Chinako chirolinga. Chinako chirolinga. Kapok sekwe kila mose atakwado. Atasha chinakana bikune satikukwa. Chinako chirolinga. Chinako chirolinga. Atakwa banjo shakwe chinako chirolinga. Ati Dios atingkukwa mata cinta tingkana. Chinako chirolinga.